Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel of course namuntlha hi ta hakela Dr. Joe Shirimani aka DJ Maphorisa leyi nga ta hi kha hi linka of course na hosi ngo Mr. Post aka Kasongo ye ya ndena makumu of course hi ta hi ta le mhaka Mthimbane hi serious swinene ya so ka sungula of course ra ti 9 ta December mi no hlamala I was mentioned by various people vona va hlaye ngopfu ni nga ta bayiza ni van'wana ni nga va mention la ka video vele na khensa swinene so fika hi scroll lo fika hlamala Dr. Joe Shirimani of course fika yi tsala this post here as you can see kwala fika komisa ku mo hi pfuna ku celebrate iTunes mi winile ndoko mina kona as you can see 9 December 10:58 day 3 vele they are ka number 1 sweswiwa as you can see they are ka number 1 Dr. Joe Shirimani yi confirming kwa ya pfumela ku diweneni i mhaka kahle ku yi confirma Dr. Joe Shirimani ku kombisa ku hayi aku ku luweni le Dr. Joe Shirimani le hile ka number 14 so vele a se diwenile okay mi hlule DJ Maphorisa and it's still early okay ni hlanjana no vula okay mi hlule DJ Maphorisa and it's still early yo vula ku mi hlule Dr. Joe Shirimani of course DJ Maphorisa leswi of course management I love ku khomisa vanhu video already endlini ka channel if mi nga ze subscribe a isele ndhaku ngopfu endleni video la ku ri management I love ku khomisa vanhu so you can watch it yi kona video kwala ka channel swi break it down kahle then and still early so it is still early ka ha ri early so la yo vula ku mi hlule DJ Maphorisa na mhaka yo it is still early hi leswi yi zamaka ku vula swo kwalaho na mhaka leyi yi vula Dr. Joe Shirimani yo ka ha ri early mi hlurile yona mi tlhela mi hlula na marito lamiya in other words now we can count profit and dance on the ground as you can see very mali yi le ku ndlwini swona mali yi le ku ndlwini and stuff like that mara a ku boha biwini leswi of course Dr. Joe Shirimani yi nga fika yi kombisa swona kwalaho swi ni ri masathi ya hi sweswi ku lavekaka swona leswi Dr. Joe Shirimani sweswi lavekaka leswi hayi swo siku byeli na ti-management se hi va yisa vanhu court hi fika yi setela vanhu court leswi swi laveka ku ya this shows maturity from Dr. Joe Shirimani yi accepta defeat swi kahle yi accepta defeat yi nga zi yi ta na switori na yi ta na switori swo ku xaviwa tsakisi sweswo yi accepta a defeat even then vutomi byi ya mahlweni wena vhaka leyiwa swi kahle swinene and then of course hi veka Mthimbane a hi endle video previously mi nga mi swi voneni kha hi kombisa ku hey i khomiwini a hi nga ri xoxo ngopfu vele a kha kombisa ku khomiwini ra tlhela hi komba na ti-inki kwalani as it turns out mhaka leyi ntiyiso guys a hi ntiyiso ha mavunwa ni close sources va ni confirmele swona vele and then tlhela hi ta tirhisa news article vele ti-sources ta protectiwa la ka Master T a ti humesiwi rivaleni mhaka leyi of course loko a khomiwa yi kona video la ka channel la hi break it down kahle swinene everything swi kona na ti-statements ni ta vekela ti-link kahle ka top comment mi ta mi kha mi kuma ti-videos leti ka top comment ya mina ni ta ni ti vekerini laha okay yeah so hi fike hi vona of course a journalist rolling with Gajeni of course from Phalavula FM a fika a tsala a post leyi nga ta hi kha yi tela la vele so hi rodulule ka news updates 9 December 2024 Mthimbane a notable Xitsonga hip hop artist whose real name is Thembi Nkosi Thwetshwayo from matiko xikaya eNlulekani guys phela loko ni hlaya la mhani wa yena va ku va huma ematiko xikaya eNlulekani a ni twi na ku mi buvula ku hi le matiko xikaya nje like a ni nga swi hleketela ku na like it's a place ku vitaniwa matiko xikaya like a ni nga ri aware so hina of course le ka map and it does make sense because Nlulekani hi lela so ni fika ni searcha matiko xikaya ya huma to be exact as you can see it's this area here so it's crazy le matiko xikaya a ni ku vula ku matiko xikaya nje ku matiko nje like in general like villages and stuff like that so matiko xikaya ya huma as you can see le ni ku mina leswo of course yeah very Mthimbane of course a famous person notable swo vula ku famous ne yeah mavitana la mi hlayini sweswo va ku is set to appear in Lulekani Magistrate Court today for bail application
He was apprehended last Tuesday. Se hi sweswo apprehended hi sweswo Mthimbani for real Mthimbani khomiwile a mhaka yo huhwane se ve ri yi ta yi kha yi appear vhele ti-updates hi ta hi kha hi telandelela hi vona ku swi fambisa ku yini mara yi ta yi kha yi humelela of course le magistrate le ePhalaborwa i mhaka serious unfortunately journalist la a yi hi nyiketanga ti-details so mina as master t ni nge tirhisi ti-detail from my source hi ku ku hanya na laha swa ku ha street view a nga yangi lawa google la kusuhani wa nga yangi kusuhani le magistrate ku ni ku phela a nga yangi like what's happening here na ku helela what's happening a nga jikangi laha himpela xi jikangi xi hala ka magistrate a fika a jikini wa google a na ha ta kota ku magistrate straight ya yi hala ndhawu ya koho mantlha ma ri siku wa a nga nghenangi wa google a hi hi le ka ndhawu ya import ku fanele ka magistrate ya ka tikomba yana laha laha ku nga na baki letiya ti nga laha as you can see kwalano so hayi a mhaka yo huwa guys a mhaka yo huwa Mthimbani a yi khomiwini Mthimbani wa khomini Mthimbani wa khomini a raids unfortunately for now we don't know ku i yini xivangelo xo va khomiwini we don't really know ku swa hlangana ku as you can see na eka page rena last time a posta ku ri ti-6 ta December so vhele I mean like a hi fike hi ehleketela maybe a kha posta about his gigs a nga na ti-gig na I don't know a ni vona a poste 30 November I'm not sure ku ba a nga na ti-gig 29 November kumbe a nga na ti-gig I'm not sure a ni koti ku vo ti-gig ta yena la I don't know kumbexana a nga ha kota ku negotiate leswi swi a nga khomiwi hi ku i khomiwe ka December namuntlha ti ma i 9 ta December ya swi ta kha swi hlangana that way so hi ta hi kha hi langutisa even his page ku ri maxikandza price tag hi laha ti bifana na Mthimbani xi ri Mthimbani xo i khomeriwe ku yiva va na rintiwo ngopfu mfundhisi last year okay last I have a computer now I wonder ku i yini okay alright swi lunghele so hi ta hi kha hi langutisa if Mthimbani a fika posta swin'wana swa ku i ta a humene hi bail hi leswi hi nga ta hi swi langutisa if a nga posti nchumu for 2 days swa ku i ta a nga humangi so yena a nga huma hi bail vhele loko a huma hi bail i ta kota ku va a performa na tinsimu teto of course a nga na tona I mean like in terms of his gigs a nga kota ku va a performa ka tigigi ta yena leti a nga na tona sweswiwa mara a swi lu case yi va yi fini ni loko a kuma bail i to va a humini ku n'wi vona a humini a swi lu case yi ta yerini I guess so mara vhele hi ta hi kha hi twa information hi ta hi kha hi landzelela mahungu ya that person hi vona ku xana Mthimbani ku endleka yini hi yena case yi herini or i kume bail ntsena hi ta hi kha hi swi landzelerisa na sweswo na mhaka leyiwa so hi leswo loko ku ri amgezam subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe hina la tshembisa hanwa na munhu loyi hi swi tivaka i lovile kaya ntsena ri ku xaveka byala a hi vulavuli ngopfu kha hi swi tiva ku loyi fini loyi hi lahlini no lahla ntsena ri ku xaveka byala a hi boxi ku hi pfuriwile bana hi miyele nwa byala